Pemirsa, gugus tugas percepatan penanganan Gianyar mewali manggihin penincapan pengelola COVID-19. Kekantenang wenten dase diri krama sane kejantenang positif COVID-19 nincap rahinene dibe. Parindikan puniki kepatutang oleh Ketua Harian GTPP Gianyar Imade Gede Wisnuwijaya. Siki keluarga ring Perum Aspol pindah ke keluarga saking angga PNS Polda Bali sani kekantenang positif COVID-19. Asiki keluarga puniki luwire mayuse 6 dasa kali warse, 50 warse, 3 dasa warse kali likur warse, miwah anak alit sani kantun mayuse 3 warse. Tim surveillance Kabupaten miwah Puskesmas Sukawati 2 sampun laksana yang tracing saha rapid test raris kepanggih pitung diri antuk hasil reaktif. Selanturnya nih pitung diri krama inucap ngelaksana yang swab raris ring tanggal kali likur kejantenang 5 diri positif COVID-19. Manik Astajaya Bali Pos Nguningayang.